anti maulud, anti talikin, anti Ahmadiyah, anti Tarawih 20. Ba'abah tapi bid'ah. Ya ber wajih nak ajak alih jak gunung guh mendai nak kajut tip-tip ko lebu ka dente gule tip-tip gule ko lonte o lebu tip-tip malim ka dente jarang tip-tip jarang ko lonte malim orang malim di orang jarang ramai pulang kado pemilu tegak-tegak cungkai tu kejut be cok Quran belah mana kero be cok hadis belah mana kero be jo ba ulama pergah Nabi juk kemahiran menurut mahir you buka HP bawa bengkel HP benda Honda lain kunci Honda bebe para juk cangkoi bawa jauh belang juk parang bawa jauh beli juk nyaring bawa melaut juk bot bawa mempasi juk Quran dan hadis bawa ulama bejo leto bawa jauh belang 2 euro bertuh tembol gedegan lagi gede ada moyang ben nejo Quran dan hadis baru jarang wit ayat nejo Quran hadis bawa ulama tanya beut mendang 2 euro ya kuliah Banda Aceh woi nak ke haji baca kunut kau dah minta tolong lah wahai